Bog, ja sam Ana, vaša najdraža trenerica i danas ćemo samo kratko, o tome zašto je kad nešto poželiš, to dokaz da to već imaš. Ponovit ću još jednom. Zašto je kad nešto poželiš, to u stvari dokaz da to već imaš. Prije nego nastavim s tim, ko hoće trenirati sa mnom, linkovi su u opisu videa. Isto tako, ako hoćete postati članovi kanala i gledat mjesečni live, link za članstvo je u opisu videa. Ok, danas ću vam pročitati kratko nešto i prokomentirati, a onda ćemo na duže. Kaže ovako, ti i tvoj otac ste jedno. I tvoj otac je sve što je ikada bilo i što će ikada biti. Zbog toga, ono što tražiš, već jesi. Zato jer ste ti i tvoj otac jedno, ne? A otac je ono što je bilo i što će biti. Znači, zbog toga je ono što tražiš već tvoje, odnosno ti već to jesi. I nikad ne može biti toliko daleko od tebe, isto kao što ne može biti blizu tebe. Jer blizina implicira odvojenost. I kaže, kako je veliki Pascal rekao, nikad me ne bi tražio da me već nisi našao. Ono što tražiš, već imaš. I tražiš to samo zato jer si to već našao. Našao si to u obliku želje. I jednako je stvarno u obliku želje isto kao što će biti stvarno kad se utjelovi u tvojim tjelesnim organima. Ti već jesi ono što tražiš. I ništa i nikoga ne moraš promijeniti osim sebe da bi to dobio. Jako lijepo je napisano. Hoću da danas promislite o tome što vi mislite, odnosno tko vi mislite da jeste kada nešto želite. Tko vi mislite da jeste kada nešto želite. Rekli smo, nije pitanje kako će se nešto ostvariti. Pitanje je tko ste kada vam se to ostvari. Znači, ako vi nešto želite, tko ste vi? Ako vam je ta želja došla u svijest, tko ste vi? Jer mi uvijek dobivamo ono što jesmo, a ne ono što želimo. Ali, ako ste nešto poželjeli, znači da je vaš sustav već na frekvenciji te želje. Jednom kad osvijestite svoju želju, što vi možete učiniti? Vi možete percipirati sebe kao osobu, tko? Kao osobu koja to već ima. Jer realnost je ovakva. Da niste, ono što niste poželjeli, to vam nije u sustavu svijesti i to vam je nedostupno. Znači, nije vam nedostupno ono što ste poželjeli, jer ste toga svjesni. Hoću da razdvojite. Znači, nije vam nedostupno ono što ste poželjeli. Nedostupno vam je ono što vam nije niti palo na pamet. Jer onog trenutka kada vi nešto poželite, vi to možete klejmat. Vi možete reći, da, vidiš, ja to već jesam sad. I zato Neville kaže da je došlo u obliku želje i jednako je stvarno kao što će biti kad se manifestira unutar vaših bodily organs, odnosno tjelesnih organa, odnosno u 3D-u. Na isti način je stvarno jer se nalazi u sustavu vaše svijesti. Ako ste nešto poželjeli, to implicira da to već imate. Jer ne bi to željeli da to već nije vaše. Jedina stvar koju trebate napraviti je promijeniti percepciju želje. Nas su učili kao ljude da kad nešto želimo, da to nemamo. Znači, to je ideja. Nešto poželiš, znači to nemaš. Postoje dvije opcije. Ili ćeš to dobiti ili nećeš. Ali nemaš sad.
ono što ja želim od vas je da kažete, ok, fizički u 3D-u možda nemam što za napraviti. Jer često ni nemate. Ali, unutar mene, ja jesam, se može promijeniti. Ja jesam je onaj koji treba biti promijenjen. Da bi se želja pojavila vani. To nije trud, to nije muka, to nije vrijeme, to nije proces. Jednostavno odlučiš biti taj netko. Jednostavno kažeš, u ovom trenutku ja sam nova i realnost je nova. Ova realnost je ona realnost u kojoj ja to imam. Stoga ja to imam. Jednostavno odlučiš. Ne treba ti misao, ne treba ti emocija, ne treba ti trud, ne treba ti proces. Treba ti samo odluka. Kako je rekla Oracle Neo u Matrixu? Znat da si the one je isto, znači znat da si ti onaj, the one, je isti osjećaj kao kad si zaljubljen. Nitko ne zna. Nitko ti ne može reći da si zaljubljen, ali ti znaš od glave do pete. Tako i sa ovim. Nitko ti ne može reći da li si ti u ovom trenutku onaj koji želi i nema, ili si ti onaj koji je poželio i odlučio da ima. Nema te realnosti koja će te uvjeriti da ti nisi zaljubljen u nekog ili zaljubljena. Ti možeš patiti, zato možeš gledati realnost pa reći te osobe nema. Ili biti sretna pa reći ta osoba je tu. Ali to ne mijenja činjenicu da si ti u tu osobu zaljubljena ili zaljubljen. Ti znaš tko si ti u odnosu na tu osobu. Bez obzira šta se u 3D-u događa. Tako je i sa željom. Ti znaš tko si ti u odnosu na svoju želju. Da li si ti onaj koji ju ima ili si ti onaj koji ju nema. Sjetite se, mi nikad ne dobivamo ono što želimo, već ono tko jesmo. Ali želja je dokaz da je to već naše. Ništa ne stoji na putu u sadašnjem trenutku vaše svijesti da bude ona koja to ima osim vas samih. Ako vi sebi kažete, ali to je suludo, ja vidim da ja to nemam, kako ja mogu ustvrditi da ja to imam? To je ja jesam koji gleda van, ja jesam koji traži dokaz izvana da bi ustvrdio da nešto je. To je ja jesam koji gleda van. Nitko ti ne može reći ko si ti unutra osim tebe. Znači što treba učiniti? Treba povući fokus izvana prema unutra. I iznutra biti svjestan da je ta želja došla zbog toga što je već tvoje. Ustvrditi već je moje. Sad ćete me pitati kako. Sjednite i dođete do svog odgovora. Jer dokle god kažete ja ne znam kako, vi ste ja jesam koji ne zna kako i nećete znati nikada. Ako kažete ja to ne razumijem, nećete nikad razumjeti. Ako kažete to nije moguće, neće nikad biti moguće. Ako kažete ali tome treba vremena, uvijek ćete trebati vremena. Nikad nećete doći do tog ostvarenja jer je sve sad. Znači šta god vi ustvrdite, kad ja vama kažem samo budi ta koja ima, samo budi taj ja jesam kojem je to ostvareno, svaki ali koji vi doživite u svojoj svijesti je u biti razlog zašto to još nije ovdje. Riješite to. Odlučite da je gotovo s tom pričom. Odlučite. Odluka je momentalna. Stvar je u tome da smo si oduzeli, ljudi si oduzmu moć odlučivanja, zato jer gledaju u 3D i gledaju što je moguće, što nije. Ali ako gledate što je moguće, što nije, to implicira da ste bespomoćni i da prilagođavate svoje potrebe onome što smatrate da je moguće. Ali ako kaže Isus, ja i moj otac smo jedno, ali moj otac veći od mene. Ko sam ja?
Ako vi sebi kažete ja i moj otac smo jedno, ali moj otac je veći od mene. Znači, ako je meni želja došla, a ja i otac smo jedno, a u mojem ocu je sve ostvareno, u potencijalu je sve ostvareno. Rekli smo, potencijal je beskonačan. Sve se sastoji od 99,99999% potencijala, odnosno energije, informacije. Ideja da ja to ne mogu imati, da ja to nisam, dolazi iz istog potencijala kao i ideja da ja to jesam i da ja to mogu imati, da je već moje. Koji ću potencijal izabrati je na meni. Jer vučemo iz polja koje je sve što postoji. I ta realnost je ja. I ta realnost predstavlja ono što ja mislim da ja mogu, odnosno što ja mislim da ne mogu. Ali u svakom trenutku, svaki trenutak je novi sad trenutak. I svaki trenutak je nova realnost. I u svakom trenutku, pričali smo i o tome, se mijenjaju naša prošlost i naša budućnost ovisno o tome tko sam ja sad. Znači, jedini razlog zašto ne vidite da je to već vaše je zato jer odbijate povjerovat da vi već jeste ti koji to imaju. Zadatak vam je da sjednete sami sa sobom i da jednostavno kažete ajde da vidim šta se dešava kada ja potvrđujem da ja to imam, da ja već jesam ostvarena ili ostvaren, da ja uvijek dobijem ono što želim kad želim. I što se dešava kad 3D pokazuje suprotno, a ja sam novi ja jesam koji gleda u taj 3D i boli me briga jer znam da je već moje. Što se dešava? Da, ja mogu imati negativnu misao, ja mogu imati negativnu emociju, ne bojte se misli i emocija. Ali i dalje zadržati svijest o tome da je to moje. Testirajte i vidite. Ali ostanite dosljedni, nemojte onak sat vremena biti ti koji imaju i onda reći, nije uspjelo. Na kraju krajeva i Nevilu je na početku trebalo da izmanifestira mjesec dana kartu za Barbados. Ne kažem da će vam trebati, jer je sve sad. Znači, vi kad kažete, ja sam tako, ja to ima, to je sad. Shvatit ćete s vremenom da vam ne treba dokaz iz 3D-a. S vremenom ćete shvatiti da 3D ne može vam donijeti spoznaju da jeste, niti vam ju može oduzeti. Nitko i ništa vam ne može oduzeti ono što vi jeste. I kad istinski znate tko jeste, ne treba vam dokaz. Vi jeste dokaz. I tad ćete to vidjeti. Možda i nećete, ali ćete znati da je istina. I znaćete da ako kažete ja to vidim u 3D-u, da ćete vidjeti. Jer i to je stanje svijesti. Ja vidim dokaze u 3D-u i ja ne vidim dokaze u 3D-u. Onoga što ja jesam. I to je stanje svijesti. Ja želim vidjeti. Želja, znači već jesam. Razmislite o tome. Ekipa, ostavljam vam malo prostora. Razmislite, budemo ušli dublje u tu priču. A do tad ljubim vas sve i vidimo se ubrzo. Ćao!